hak jingle kai AFC Champions League ka klub Cristiano Ronaldo ka anasa Persha daga Istiqlal FC hinin gamit hak pa nice tang Cristiano Ronaldo uklumna bantap patang skoro hak ta jingle kai kublai pi bro ki prolog baca sotanat ban page Ikhbar Sport hak ni channel don berang cupi pertama berkelat ban share like dan subscribe kerana pinjok show Ikhbar Sport hak ni channel haba phai kita atli klub baklan bor ka Al Nassr bat ka Istiqlal FC hinin kemian kalong share jingle kai ka internet namal baro atli tim kidon kam menjo ka jungcap kerana mungkin jo bat dah kerdan ka bakam clear namar kat haduk mentah ke Al Nassr kata klub Cristiano Ronaldo kadang bat hak kerdan ke Basau kat ba ke Istiqlal kadang bat hak kerdan ke Ban Rio kat ba ke Al Hilal kadang bat hak kerdan ke Benengkong ke Al Ali hak kerdan ke Baar bat ke Al Sadd hak kerdan ke Balai bat ke Al Nassr ke klub Cristiano Ronaldo kadang bat hak kerdan ke Basau haba phai hak kita jinlak kai hak kelas step amnon menuru balak ban piki jar ke klub Cristiano Ronaldo bat ke Istiqlal FC hak kelas step kumta kilakut not daga jingi khai not la non haban ban beteng ni ke jingi la kai ha kalamit ka klub Cristiano Ronaldo ka Al Nassr ka khamyo bon gi kabu banya ka Istiqlal FC kumta omla pat pen kalai ka bo shakul namar ke jingla orang apku banya dai ka bo shakul pat ke jingla ki rang abdin ke Istiqlal FC ban chat thap ha ka Al Nassr ande ke jingdon ka Al Nassr ya ke player bat bet chongka ka nyon ting e Istiqlal FC bat dei ha ke minit ka prapway kalau ya corner bagi kita corner la shot Brozovic bat kata ke ball ke late day hak klik jom Cristiano Ronaldo bagi jingla orang aku bersif dia kata ke ball ya ke Cristiano Ronaldo lehat dia kata ke ball syakul dari orang aku ke Istiqlal FC ulah save dia kata ke ball kat ba kata ke ball kalau late day hak klik jom Laporte bat Laporte uklam plan kata ke ball ulah tap direct syakul haba phai Cristiano Ronaldo hak kata ke jingla kai ulah ya bun ki shot pat umla pat pengkalai ke bawah syakul namar ke jingla anyada orang apkul pat kirang abdien juga Istiqlal FC kumta umla bentap watan syukuru hak ke jingla kai kut no ke jingla kai ashi la not kor ya ke bag Al Nassr kalau yo ke lai point mepura jongka ke jingla kai ke klub Al Nassr kan selong biang hak apsan trik Persya ke klub Al Khalat hak por pralai pesan PM bat kan dairu ke jingla kai hak Saudi Pro League sekomen mapi hato Cristiano Ronaldo ulan matap kol hak tege jingla kai bat ke klub Al Nassr kalan mat pencap ya ka kublai shibon nin sai shampat hak video